Migbabalay ng Angeles LGU king publiko dikil king atukala pamanugse basura at pamanako king Abacan River. Hiding report. Migaganaka at maalarmaya ing lokal a gobyerno ng Ciudad Angeles king balawo sa pamanugse basura at antimo pamanako kareng materialis agagamitan para king slope protection ning Abacan River. Agpangking LGU ing makanining kimot, eya mo makasira king kalikasan nune magdulot mo namang peligro king kaligtasan dareng residente. Dinikdik ning Angeles City Government na magsumikapla reng karelang talapagobra at reng frontliners na linisan at samasan ning kabilya ning ilog sumangid ning limitadong pondo at manpower. Inya naman, kukulay siya Mayor Carmelo John Lazatin II kareng residente na pairalan ing disiplina at malasakit bang masayang ing hanggang takbang kimot at aksyon na ning LGU bang maging ligtas at masalesaya ing komunidad. Agpangking statement a pepalwal ning city government ing pamanako kareng bakal at gamit king slope protection eya mo makaabala king proyekto nune perwisyo king mabiluga komunidad. Dagdag na pa ning LGU, kailangan ipakit ning balang Angelenyo ing diwa ning bayanihan bang alingapan ing kalikasan at asigurado ing masalese kinabukasan para king syudad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuging Balen, susuyo.